Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure mwe rutende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya 8 Mukakaro 2025 aho tujye kurabiramo igikorwa cy'ingenzi cy'indashyigirwa cyakozwe n'igisirikare cy'u Burundi ngaha mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange y'abaturage, aho rero bitangazwa ko ibikomeje kugenda bibonekeza ngaha bijyanye no kugarura umutekano. Ni mu gihe kandi turi buze kujya ku bijyanye na operasiyo yiswe Ngemba, turebe uko iri gukorwa, turebe kandi byazanwe ndetse n'amahame akomeye yazanwe na Kapiteni Anthony Murwayishayi, aho rero akomeje guhindura byinshi ku byari bimaze iminsi bigaragara. Turaza kandi kubabwira warikare urugamba rukomeye rukomeje kugenda ruba hagati y'izasarambwe n'igisirikare cya leta. Mu yandi makuru turaza kubabwira icyo umutwe wa FDL ruvuga ku masezerano ya Washington utegeka ko urandurwa. Turaza kureba icyo uriko uratangaza. Turaza kandi kubabwira ko amabandi yari yarayogoje bamwe mu banyekongo yafatiwe ibyemezo bikomeye. Turaza kandi kugaruka kuri raporo ikomeye yaro nigaragaza umutwe wa FDL kuko ukomeje gukora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare. Turaza kandi no kumva ibyo abasasanguzi bavuga ku mirwano ikomeye ikomeje kugenda yitegwa nyuma y'uko bitangajwe ko kuri ubu ngubu abacanshuro benshi abasirikare ba FARDC bamaze kugera mu gisagara cya Uvira. Nta kindi kibazanye ni ukurwana biro ndetse n'ibindi. Nibyo tugiye kuramvura mu buryo buramvuye tukareba uko ibingibi byifashe ndetse n'igitigeri kibiriko biragenda byibonekeza ngaha. Ufyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye ukore sabone kugira ngo ukomeze urabana natwe ngaha kuri Mbonesha kure. Reka dutangira amakuru mu buryo butosoye kandi buziguye. Abasirikare b'u Burundi bakaba bagaruye inka zibarirwa mu 10 zirenga zari zaranyazwe na Wazalendo Iruvungi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Namakuru akubiye mu butumwa bwanditswe bwatanzwe aho bugaragaza ko icyo gikorwa cyo kugarura inka Wazalendo yari yanyaze ingabo z'u Burundi zagikoze ku munsi wo ku cyumweru kwigenekerezo rya 6 Mukakaro umwaka 2025. Ubwo butumwa unagaragaza ko izi nka zari zanyagiwe ahitwa Ruvungi kubw'amahirwe ingabo z'u Burundi zirazigarura. Ubutumwa buragira abuti Aisho Wazalendo banyaze inka 11 Iruvungi z'abanyamurenge ariko abasirikare b'u Burundi bazigaruye. Ukomeza bugira buti mbere yuko ziriya nka zigarurwa abarundi babanje gushimirana na Wazalendo, ariko abazalendo basiga hasi niko kurambika intwaro zabo hasi. Nyuma ya Wazalendo barambirwe ndetse kandi bagakubitwa n'inkoni nyinshi. Ati abarundi bahise bafata bari abazalendo barabahambira cyane babarambika hasi babakubita ibiboko byinshi babona ko barekura. Wazalendo kunyaga ziriya nka n'itegeko bari bahawe n'umuyobozi wabo wabahaye ipeti rya generali ariwe generali Hamuri Yakutumba wari wategetse ko izi nka zinyagwa. Mugero mu makuru dushyikira ngaha aravuga ko ariko nyamara amaze gutanga iryo tegeko amakuru yerekana ko yahise yerekeza gusenga mu itorero rimwe riherereye aha Iruvungi. Abarundi bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano igihugu cyabo cyagiranye n'iya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubufatanye bwa gisirikare n'ibindi bitandukanye birako biribonekeza. Ni amasezerano yashyizweho umukono n'impande zombi mu mpera z'umwaka wa 2022 nkuko biriko biribonekeza. Izi ngabo z'u Burundi nubwo rero zikorana byafi n'iza Kongo hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo abazalendo na FDL, rimwe na rimwe bigera igihe zigakorana na Wazalendo, hari nubwo bapfa imitegurire y'urugamba ubundi kandi akaba n'uburyo zipfa. Ibyo Wazalendo bakorana birimo gusahura imitungo ya rubanda. Ibiro byagiye byibonekeza mu bihe bitandukanye. Reka turebe icyo FDL iri kuvuga ku bijyanye n'ibyisabwa.
mu byo leta ya Kongo n'u Rwanda bumvikanye mu masezerano y'amahoro ya Washington harimo kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Uyu mutwe watangaje ko kuwusenya ntibizakemura iki kibazo. Mu ibaruwa mu cyumweru gishize uyu mutwe uvuga ko wandikiye Perezida Donald Trump ugakopi n'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, FDLR ishimira Trump kugeza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku masezerano y'amahoro yasinywe ku igenekerezo 27 z'umwaka ushize ku kwezi gushize kwa Ruheshi 2025. Inshingano y'aya masezerano y'amahoro iragaruka ku mutwe wa FDLR inshuro zirenga 40. Kuri iyi ngingo ebyiri z'ingenzi harimo guhagarika ibikorwa byo gukuraho ingamba zo kwirinda ku Rwanda, gusenya umutwe wa FDLR. Aya masezerano avuga ko impande zombi zumvikanye ku mugambi wo gushyira izi ngingo zombi mu ngiro. Kinshasa, Kigali ndetse n'umutwe w'izasarambwe wo uvugwa ko muri aya masezerano y'inshuro eshatu mu minsi ishize buri ruhande rwagiye ruvuga ko aya masezerano y'amahoro yiswe aya mateka. FDLR nayo yashimye Trump by'umwihariko ku muhate yagize watumye aya agerwaho. Leta y'u Rwanda ivuga ko FDLR ari umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda kandi nyuma wagiye ukora ibitero byiciwemo abantu ndetse abandi bakaba baragiye bagaragara muri kesi z'umutekano wahungabanye. Kigali iravuga ko uyu mutwe uteye impungenge umutekano w'u Rwanda, ariyo mpamvu wafashe ingamba zo kwirinda. Kinshasa ikavuga ko ingamba ari ugufasha umutwe wa AFC izasarambwe kandi ko ivuga ko izakuraho ari ukuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Mu ibaruwa yayo yashyizweho umukono na Lieutenant General Viateur Byiringiro wa FDLR avuga ko ntiyigeze iba ikibazo ku baturage b'u Rwanda, ahubwo ikavuga ko aribo irwanira ikanaharanira kurinda gutaha mu mahoro gutahura impunzi mu mahoro ziri muri Kongo z'abanyarwanda. Gusa UN iravuga ko FDLR iteje inkeke ku mutekano mu karere. Umwanzuro w'akanama ka UN gashinzwe umutekano ku isi wo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wamaganye kandi unasaba igisirikare cya Kongo guhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR. Unasaba gushyiraho ibikorwa ibyo biyemeje mbere yo kuyirandura burundu. Ako kanama karoni kandi kasabye igisirikare cy'u Rwanda kureka gufasha umutwe w'izasarambwe no kuvana ingabo zacyo ku butaka bwa Kongo nta bindi bisabwe. Hagati aho mu ibaruwa yabo bandikiye Donald Trump, umutwe w'izasarambwe wavuze ko hagati ya 2009 na 2015 ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda zakoze ibitero bitandukanye byari bigamije kurandura burundu uyu mutwe, aho bavuga ko ibyo bitero byiciwemo abantu ibihumbi bigatera no guhunga abaturage bava mu byabo ndetse n'impunzi ziba nyinshi. Wongero uti gusenya FDLR ntabwo bizakemura ikibazo mu mizi, ko ikibazo kiriho cyakemuka gusa mu nzira z'ibiganiro bisesuye kandi by'ukuri birimo impande zose zireba. Ukavuga ko ibyo ari byo wakomeje gusaba kuva mu myaka ishize. Kuva mu gihe kinini gishize leta y'u Rwanda yavuze ko itazigera iganira n'umutwe wa FDLR yitwa umutwe w'iterabwoba kandi ivuga ko ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Iby'uyu mutwe muri iyi baruwa uhakana ubyita imvugo y'ubutegetsi bw'u Rwanda igamije kubasebya mu mahanga. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa gatanu ushize, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kuvuga ko adashobora na rimwe kuganira na FDLR. Kugeza ubu amaso yahanzwe ibiganiro by'Doha muri Qatar hagati y'umutwe wa 23 na leta ya Kinshasa, aho byitezwe ko bashobora kuzagera ku masezerano ndakuka mu minsi iri imbere. Ngayo ngukoro ni bivugwa ku ngingo irebana n'uyu mutwe wa FDLR. Reka dukomeze page y'amakuru yacu turebere hamwe n'ibyo ku rugamba
aho Warikare ibintu bikomeje kugenda biba uw'imberenge mugani w'abaca umugani. No kuva ku munsi w'ejo hari ku munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 7 Mukakaro 2025 nibwo mu gitondo cyo kuwa mbere inguni y'amahoro ingubi zagiye bigaragara ko ibintu bimeze nabi mu gace kahitwa Monza mu rwego rw'ahitwa Kisamba mu ntara ya Warikare. Hakaba haragaragaye ibidasanzwe nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'umutwe wa FPPIP uyobowe na Kasereka Kabido n'itsinda ry'urubyiruko rwishyize hamwe mu rugaga rw'ubwirinzi bw'abanyagihugu rwitwa Manzo Yubamu. Intambara ikaba yararugaruye ubwoba gutatana kw'imiryango, bamwe bakaba baragize ibyago bikomeye muri ibi bice. Imvo ya mbere y'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi ni urupfu rwa Kasereka Kabido wari umuyobozi ukomeye w'umutwe wa FPP kuva ubwo yaburiwe irengero. Bivugwa ko yaba yarishwe n'itsinda ry'urubyiruko rwari rwaratangiye kwitabara ku mugaragaro. Ingabo ze zatangiye ibikorwa byo kwihorera bashinja abaturage kuba barashimuswe cyangwa se barafatanyije n'abamuhitanye. Ibi byakurikiwe n'ibitero bizandi ijoro byibasira inzu z'abaturage, gutwika amasambu, gusahura imitungo y'iyicarubozo n'ibindi bitandukanye. Fatwa n'ahitwa Kitowa bizabaye indiri y'intambara aho abaturage bahunze mu bihuru abandi bajya mu mashyamba yo hagati, mu gihe bamwe babashije guhungira mu duce twa Rubero. Ibyo bitero byamaze icyumweru cyose kugeza ku wa gatandatu ku itariki ya 6 Mukakaro 2025 ubwo imitwe yombi yongeye kwikoma hagati yitwa mu gace kahitwa Nyamiseke hafi ya Mwanzo. Ibyo bikaba rero byaravuyemo ibura ry'abantu 6, abandi 9 bakaba rero barakomeretse. Ku munsi wo kuwa 2 mu gitondo haravugwa rero impinduka zikomeye ku rugamba, aho makuru yaturutse ku basirikare ba FARDC bashinzwe kugenzura ibice bya Kasimba. Baravuga ko hari amakuru yizewe yuko aba FPPIP bamaze kwakira intwaro nshya ziremereye zaturutse mu ishyamba ryahitwa Nyabunyantege. Bakaba rero bari gukoresha imbunda zo mu bwoko bwa PKM, RPG ndetse na mortier 60 mm mu gukubita ibirindiro bya Yubamu. Izi ntwaro nshya zatumye ingufu z'imitwe yombi ziba impari. Umutwe wa FPP waraye ukajije ibitero aho warasha amasasu ku cyambo cy'amavuriro yitwa Fatwa agikoreramo na Croix Rouge y'Ubufaransa. Ubuyobozi bwa Croix Rouge bwasohoye itangazo bwamagana ibikorwa byibasira ibikorwa remezo by'ubuvuzi, bikanagaragaza ko hari abarwayi 3 barasiwe ku gitanda. Naho ku ruhande rwa uyu bamu aho gufata iby'ubuhunzi, urubyiruko rwahise ruhamagara abandi baturiye Kisimba ngo baze kwifatanya, ruba rurimo kwitabaza amayeri ya gisirikare. Bararushaho rero kwiga bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ngaha, aho bitangazwa ko hakenewe izindi mbaraga mu maguru mashya. Kugeza ku itariki ya 2 Mukakaro 2025 imibare y'abahungiye mu gace kahitwa Kasinga muri Rubero igeze ku bantu 6500 nk'uko bitangazwa n'ishami OICHA yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho benshi muri bo bamaze iminsi baba mu buzima bugoye mu mashyamba ndetse no mu bindi bitandukanye, aho batabasha kubona amazi meza n'ibiribwa bihagije. Amashuri 11 yo mu duce twahitwa Kitowa, ahitwa Fatwa, ahitwa Munzowa n'ahitwa Nyamiseke bizarafunzwe. Inzobere mu burezi zemeza ko abana barenga 1900 batiga kandi bamaze igihe gito basubiye mu ishuri nyuma y'amezi 3 yarashize ibintu bitameze neza. Abarimu bari muri greve. Ibigo nderabuzima 7 byarafunzwe, harimo n'ibirimo ibikoresho by'inkingo na serivisi zo kubizaza. Abayobozi mu nzego z'ibanze barimo Bwana Nyamuhindo
Jean Paul umuyobozi wa groupement Kisimba asaba leta kohereza ingabo za FARDC ndetse no kuzongerera umubare kandi zigakorana n'ibihugu by'amahanga byabasha kuba byagira uruhare mu kubaka igisirikare gikomeye. Yagize ati twigeze tubona umutekano usesuye kuva muri 2018 ariko ubu ibintu bigezaho tutakihanganira. Niba leta idashobora kuriturinda tuzahangana n'abarwanyi kugeza dushize. Amakuru aturuka muri etat majoro ya FARDC aravuga ko batangiye gutegura operation bise kibuga kimeze nka ikibuga gisukuye. Abasirikare badasanzwe FARDC komanda special bazoherezwa ikasimbi guhashya FPPIP ndetse ikaba yabasha kureka ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ku rundi ruhande imiryango mpuzamahanga nka Save the Children, Oxfam, Médecins Sans Frontières batangaje ubufasha bwihutirwa ku bayobozi ba site z'impunzi mu karere ka Rubero bagejeje amahema 230, ibikoresho byo kubaga, ibikoresho by'isuku. Akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kabinyujije kuri MONUSCO karateganya kohereza itsinda rishinzwe iperereza kuri ibikorwa byabaye kuri Croix Rouge no gutwika amashuri. Nubwo rero ariko MONUSCO yakomeje kuvuga ko iri mu gukura intwaro mu baturage. Abaturage bavuga ko ubwitabire bwabyo ubudahagije. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko bagiye gutangira gahunda yo kwitabira buhoro buhoro, abandi bamagana ubusumbane mu bikorwa MONUSCO mu kwitwararika kwa leta. Aho umwe yagize ati twabonye ibyo kwirwanaho ari byo bisigaye, ntitugikeneye ko twoherereza amabwiriza yo kuba mu mahoro. Dukeneye uburenganzira bwo kubaho. Umuturage akeneye uburenganzira bwo gutura aho ashaka. Ku munsi wo kuri uyu wa kabiri wa Rikare haracyari amayira abiri, ni abaturage barimo guhunga abandi barimo guhunguka. Oro bigaragara ko isaha iyo ari yo yose urugamba mu gihe rwazangaha rwasanga abaturage baramaze gutakaza icyizere cyo kubaho nk'uko biriko biribonekeza magingo nkaya. Reka turebe ibijyanye n'ibiriko birakorwa mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo nk'uko biriko biragenda byibonekeza magingo ngaya. Aho rero Warikare Wazalendo yakozanyijeho ni izasarambwe byifashe gutereka tujyeho naho turebe ibiriko biravugwa kugeza uyu munsi. Aho rero ku munsi wo kuwa mbere kw'igenekerezo rya 7 mu Kakaro ahitwa Katobi Munamera muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare habereye urugamba rukomeye. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko iyi mirwano yatangiye ku mugoroba ubwo impande zahuraga ku irondo nk'uko iyi nkuru dukesha itangazamakuru rya Kongo ribisigura. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye kugeza mu gice bitegura guhunga abaturage ba Katobi ahitwa Mwera mu gace kahitwa Banakindi nk'uko amakuru atugeraho bisigura. Amakuru aturuka muri kariya gace yerekana ko kuwa mbere wari utuje, nibwo kuri ubu bigoye kumenya neza ugenzura umusozi umwe umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano nturabasha kumenyekana, ariko biragoye guhakana cyangwa se kwirengagiza ko haba hari amakuru yabaguye ku mirongo y'imbere y'urugamba bitewe n'urugamba rukomeye rwahabereye. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikorwa byose n'ibintu biriko biragenda bizangiza imibereho n'imibanire y'abaturage mu buryo budasanzwe nk'uko biriko biragenda bimera. Biravugwa kandi byamaze kugenda byibonekeza ko FARDC ku bufatanye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bakomeje imyitozo yambaye y'urugamba. Ibi ndabivuga nshingiye ku mpungenge z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko mu mujyi wa Kisangani na Kinshasa hari abacancuro barenga 120 bashinzwe kwita ku ndege z'intambara na drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo z'impuguke ziherutse gushyira hanze zikayishyikiriza komite y'akanama karuni gashinzwe umutekano ibishinzwe
abashinzwe n'ibihano bagaragaza ko abacancuro ba leta ya Kongo bakoranye nabo abenshi bakoreraga mu mutwe wa Congo Protection bagiye ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, abo mu kindi kigo cyitwa Agamira biganjemo abatekinisiye mu bijyanye n'indege na drone boherejwe gukorera Kinshasa no muri Kisangani kugira ngo bajye bita kuri ibikoresho mu gihe byagira ikibazo. Iyi raporo irasobanura ko ubwo abarwanyi bizasarambi bafataga umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025, abacancuro bo muri ASP bagera kuri 291 bahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Abacancuro rero bakaba baragaragaye bataha. Impuguke za Loni zemeza ko abacancuro bose bakoreraga muri SP cyangwa se Congo Protection bose batashye. Ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakaba hasigaye abo mu mutwe wa Agamira. Zagize ziti ubwo iyi raporo yandikwaga abakoreraga muri SP bose bari baravuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe abakozi 120 ba Agamira bari bagikorera Kinshasa na Kisangani, cyane cyane abatekinisiye ba drone CH4 indege z'intambara. Izi mpuguke zisobanura ko Agamira nayo idasigaje igihe kinini muri Kongo kuko yateganyaga guhagarika ibikorwa byayo muri iki gihugu mu kwezi kwa 9 2025, mu gihe abacancuro muri ASP cyangwa se Congo Protection bavuye muri iki gihugu. Agamira nayo ikaba iteganya gucyura abayo leta ya Kongo yinjiye mu bufatanye n'abandi biganjemo abakomoka muri Colombia bakorera muri ikiswe Black Water bakorana na Eric Prince, nkuko amakuru twakira ngaha bisigura. Ngayo nguko ni no kudusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye video ndasabone uyongere mu bademo kubana natwe ngaha mu makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.